masito ento wa Mwendwa Mwendwa Tova ni reporter wa Athiani FM. Ni umagati wa maripota ala mambe Athiani FM. Kana kwa kisungu tumeta pioneer reporters. Na ninaambie report ya Athiani ngalikosea masingana yata. Na masingana yata na athi ngalikosea mwea twaitwa masalukiliana idha mauvoo. Tauma buna athi embu. Tauma embu noka ngalikosea mwingi. Nauma mwingi anoka wakitui. Yunda tika nino. Ni moza lukiale na idho ya mauvoo ku kauntini ya Kitui. Weo witu wa reporter ni tuithe tukoma na maumu maingi. Challenges withio kundu ithia kwina demonstrations mwikimwatia gazi moyo mesia. Withio maubisi ni wendetwa mantho mauvoo. Serikali withia titwe kwenda munenga mauvoo. Tuitume onze ila tandiki mauvoo tutumia tukakwata ovo. Withio kumtani obetete andu measio sunu la Dennis ututangazie. But maumu asio ndeme bone ngwanda tongea mubea management ya Athiani muno nondo tamaripota ni thetwe itu support ikarutuika ugethetwa thukuma wiola witu neza itheta maripota mwithugisa twendo kwatha kana nitukuendea na ukusalukilia na itho itu ya mauvoo withie mauvoo maikitiko neto mamithia wikale mamithie kila kitha kiende obunza kwaku ngezalukilia itho ya mauvoo kuma va kauntini ya Kitui ni Mwendwa wa Tova.